E tautoko pau te kahana te haukāinga Māori o Waimarama, here taunga i te mahi a te kaunihera, kia aukati i te puta o ngā motuka kirunga i te one. Ia iana e whai whakaro ana te kaunihera kia mana te rāhui moa ke tonu atu. Kua puta te karanga ki te katoa, kia tuku tāpai kōrero. Anei te pūrongo a Moana Makapeluli. Mō ngā turuhi me te hapori o te rohe, kaore i tua atu i a Waimarama. And what have you guys caught this morning? Nothing yet, just a small crab. Set up. Yeah. He taku taima kaurau, he oe e noho tauwehe ana i te take kua roa e papaki kauana ki ngā tai. Whakaro tono pai kia mātou o te haukāinga, e pāna ki kati i ngā waka. Well, I feel it's denying some of us locals of our rights. E whakai ana ngā waka ki runga i te takutai i tēnei wā. Hei te wā o te raumati ka rāhui mai ngā haora o te waru ki te waru. Our council now is looking at consulting with our community to have a 24/7 all year round ban of vehicles of the beach. It's all about our safety and the safety concerns of all users of the beach. Hei tā ngā mana whenua kei te mahi kuare ngā hunga traiwa, kei te tū kino ngā tāhuahua tapu. Tere haere ngā wā katoa. Koera te mahi o ngā rangatahi pia. I pupua ke te take nei i te raumati ka whakatokahia tētahi kuhunga e te kaiarahi o te iwi a Baden-Barber. He ahi ka kainoho hoki ia. He mea morea rea, mā tātou tamariki mokopuna, kātahi, kārua. He mea takahi nei i ngā mahi ngā kai, i ngā wāhi tapu o te rohe. Kei te whai whakaro te kaunihera kia urunga waka mō ngā mahihi i ka noa. We have in the plan out for consultation 2 areas to allow vehicles to go on the beach to so the fishermen can take their gear. He oi hei tā e tahi kainoho kei te hāmenetia kē rātou. It's too small an area and you can't have a heap of fishermen just on one section of the beach. They're going to have lines crossing each other and, you know, it'll just be mayhem. Hei tā te mana whenua kei te raru tonu i te kore o ngā prihimana. We need to educate, signage, good signage. Police have made a commitment that they will be there every year at Christmas time and the busy times of the year. It's all very well for the kaunihera to, you know, put out these rules and regulations, but they don't come out, they don't supervise, or they're not there to man it. If they can't police the laws that they've got now, they're not, by making new laws, that's not going to change. Ka kimi whakaro ngā kaunihera mai te hunga tūmata whānui hei te mutunga wiki. Kia au hāro rāno te take nei. Moana Makapeluli, Te Karere.